I'm the answer to your every cry. So illusion for the way behind. I bring to you good news. Angikubingelela ngegama likaJesu kuphina kuphi lapho khona ukufoleke nalithuba lelihle kulalela iRhapsody yamaqiniso lokuyincwadi kaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCD. Lamuhla ngelesibili tilishumi nakubili kanti umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi Kristu emoyeni, emphefumulweni nasemtimbeni wakho. Kuba seKolose 1:27 iBhayibheli lithi uNkulunkulu wathanza ukuthi kwateke kubo ukuthi iyini ingcebo nebukhosi balemfihlakalo kubetive. Lemfihlakalo enguKristu kini lolithemba lebukhosi. Amen. Imvo lenkulu kakhulu lengavela kumuntu ukuthi emukele futhi amade Kristu Jesu. Livi lakhe nebukhona bakhe buniketa impilo yakho bumcoka buphinze busimamise kuncoba kwakho ngetulu kwesono kugula kanye nasathane. Umuntu umoya unemphefumulo futhi uhlala emtimbeni. Ngesikhathi utalwa kabusha Kristu wathatha inzawo yakhe emoyeni wakho. Kodwa-ke kubonakalisa kwakhe empilweni yakho kumele kwenze emoyeni wakho kuthense nemphefumulo, ingcomvo kanye nemtimba wakho. Umuntu angatalwa kabusha kodwa abesolo alwa nemicabango lengalungi noma acinzetelwe ngisathana. Sizafusa lokho ukuthi umphefumulo locukethe ingcomvo, imizwa netifiso kumele uphunjwe kuKristu. Amen. Ngesikhathi Kristu abonakalisa emphefumulweni wakho, imicabango yakho yendiwa ibe misha ukuthi ihambisane nelivi laNkulunkulu. Esikhundleni sekucabanga kwesaba, kwehluleka noma kwehlulwa, ucabanga ukukholwa, impumelelo, kuncoba, emagunya kanye nekulunga. Uva imiva yaNkulunkulu bese wenda njengekwensamvo yakhe. Kungako iBhayibheli lisiyala kubaseRoma 12:2 kuthi siguculwe tingcomvo tethu. KuJohane 14:21 iNkosi Jesu yathi, loyo lothandza mine uyawutsandva nguBaba, nami ngiyawunitsanza ngitibonakalise kuye. Lokho kusho ukuthi Jesu angatibonakalisa kuwe, hayi nje emoyeni wakho kuphela, kodwa nasengqondweni yakho, akugcwalise ngemicabango yeNkulunkulu. Kwenta sibonelo, nangabe uyagula emtimbeni wakho namuhla, lokudzingekako lokubonakaliswa kwaKristu emtimbeni wakho, lokho kutakugcina empilweni yebukhosi. Kubonakalisa kwakhe empilweni yakho kucosha konke lokungasiko kwaNkulunkulu. Nangabe Kristu abonakaliswa emalungeni aloyo lokhubatekile, atawupheleliswa. Nangabe abonakalisa enhlitweni yakho, angeke uze ube nenkinga yenhlitiyo. Haleluya. Kristu nakabonakalisa etimpilweni tetoni, wephula emandla esono, ehlulekise netibopho tebucila kuze bakhonde uNkulunkulu ngekulunga. Ngakho-ke vumela Kristu abonakalise ngalokugcwele kuko konke kuphila kwakho, emoyeni, emphefumulweni kanye nasemtimbeni wakho, ukuze wena wati ngalempilo yebuKristu kuwe bese uphila wonke umzuzu nalo lonke lihora lalo lonke lilanga ngekuconza ukuthi Kristu kuwe ulithemba lempilo yenkadimulo. Amen. Umthandazo, ngicela ukuthi sisho-ke na umthandazo. Utawusho emva kwami uthi, Babeli uthandzekako, ngiyabonga bukhona baKristu kimi. Impilo yakhe, emandla kanye nenkadimulo uyabonakalisa emoyeni, emphefumulweni nasemtimbeni wami. Konke kugula, kucinzeteleka kanye nemikhawulo iyohlulekiswa asabonakalisa Kristu empilweni yami. Ngihamba empilweni yebukhosi, kulunga nekuncoba. Ngibonakalisa inkadimulo yakho egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yethu yalomuhla. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Nkosi uNkulunkulu, ngiyakholelwa ngayo yonke inhlitiyo yami enkosini Jesu Kristu, imvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela
nekuthi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngayena ngeligama lakhe. Nekuphila lokuphakatha. Ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusenzisa impilo yami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana waNkulunkulu.